ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. барои ободонии диёр ва хӯрамгардонии шаҳри босонияи Панҷакент фаъолияти маҳаллаҳои шаҳр аҳамияти калон дорад. Бо ин мақсад раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз чандин маҳаллаҳои шаҳр дидан намуда барои вусъати корҳои созандагӣ масъулинро вазифадор кард. чорводорӣ аз самтҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта аҳолиро бо гӯшту шири аз лиҳози экологӣ тоза таъмин менамояд. дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати пешрафти соҳаи мазкур тадбирҳои зарурӣ андешида барои зиёд намудани насли чорво ва саршумори он тамоми имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода карда мешавад. зимни сафари корӣ ба деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз фаъолияти як қатор фермаҳои хурди чорводорӣ дидан намуда ба масъулин дастур дод ки соҳаи чорвопарварӣ ва ба масъалаҳои марбути ин соҳа эътибори ҷиддӣ зоҳир намоянд. зеро чорводорӣ ва рушди ин соҳа аз омилҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. дар фермаҳои боло зикр зиёда аз 50 сар буқаҳои зотии гуногун ва беш аз 10 сар чорвои калони шохдори ширдеҳ парвариш карда мешаванд. дар фарҷоми сафар раиси шаҳр аз рафти корҳои сохтмонӣ дар бинои беморхонаи кӯдакона боздид намуда барои дар муҳлати муайян шуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани кор ва то ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода додани бинои мазкур масъулинро вазифадор намуд. афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти худӣ ва воридоти ивазкунанда бунёди коргоҳҳои хурди коркарди маҳсулоти хоми маҳаллӣ аз нуқтаҳои муҳими ҳадафи чоруми стратегияи мамлакат саноати кунунӣ бо суръати кишвар маҳсуб мешавад. ва дар ин ҷода бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат тадбирҳои зиёде андешида мешавад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент низ ин масъаларо дар мадди аввал қарор додааст. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми боздид аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз ки ба истеҳсоли маҳсулоти ширӣ машғул аст шинос гардид. ҳоло дар коргоҳи мазкур намудҳои маҳсулоти ширӣ аз қабили шир, ҷурғот, қаймоқ, фалла, равғани зард ва ғайра истеҳсол шуда тавассути нуқтаҳои савдо ба харидорон пешкаш карда мешавад. ҳамчунин коргоҳ дар ду деҳа яхдон гузошта аз сокинон бевосита дар маҳалли зисташон ширро харидорӣ мекунад. зимни боздид раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба соҳибкор ҷиҳати диққати ҷиддӣ додан ба сифати маҳсулот ва дастрас намудани он ба сокинон бо нархҳои дастрас супоришҳо дод. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солиҳов. дар шаҳри Панҷакент ҳамеша таваҷҷӯҳ ба таъмини амнияти озуқаворӣ дар бозорҳо ва дар ин радиф ба фаъолияти гармхонаҳо дар сатҳи зарурӣ бароҳ монда шудааст. кишту парвариши зироат дар шароити гармхона имкон медиҳад ки дар фасли зимистон талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз ҷумла помидору бодиринг таъмин бошад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари кории худ дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан аз гармхонаи Моғиён Агро дидан намуд. гармхонаи мазкур дар заминаи роҳнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкор Муродқул Юсуфов бунёд шуда аз лиҳози усули кишт, парвариш, ба даст овардани ҳосили фаровон ва таъмини ғановати бозори истеъмолӣ намунаи хуби истифодаи замин мебошад. масоҳати гармхона 1 гектарро ташкил намуда дар он помидору қаланфури булғорӣ, қулфинай, лимӯ, гулкарам, бодринг ва дигар навъи сабзавот дар ҳар фасл бо шакли муосир кишту парвариш мешавад. хатҳои технологӣ тарҳи Кореяи ҷанубӣ ва истеҳсоли кишвари Чин буда обёрии сабзавот бо усули қатрагӣ сурат мегирад. ин раванд бо коҳиши то 4 маротибаи талабот ба оби полизӣ аз ҳолатҳои пешина тафовут мекунад. агротехникаи кишту парвариши сабзавот аз ҷониби 23 сокини маҳаллӣ мутобиқ ба талабот сурат мегирад.
رئیس شهر ضمن بازدید برای اهمیتی بیشتر و صادرات مال و محصولات باصفت صاحبکار را وظیفه دار نمود. در ادامه سفر کاری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از یک چند سردخانه‌های خواجگی‌های دهقانی جماعت بازدید نمود. در سردخانه فرهاد حمزه‌یف بیش از 200 تن نوع‌های گوناگون سبزیجات از جمله سبزی، کارتوشکا، پیاز و شلغم نگهداری شده هر روز به بازار نیز برآورده می شود. در دیگر سردخانه‌ها نیز پیاز و سبزی و کارتوشکا به طور ضروری ذخیره شده برای تامین بازار با محصولات نیازی مردم سهمگذار خواهند بود. رئیس شهر به صاحبکاران اید به تامین بازار از محصولات ذخیره شده از جمله پیاز و سبزی و شلغم اظهار سپاس نمود. در این ردیف از وضع گرمخانه پرورش لیمو نیز دیدن نموده به مسئولین جهت تامین بازار با لیموی خودی گرفتن حاصل فراوان سپارش داد. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. در شهر پنجکند با دستگیری بواسطه رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در سمت بنیاد انشاطی ورزشی تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جریان شناسایی با ورزشگاه و انشاطی ساحه تربیت جسمانی تاکید نمود که ما باید نورسان و جوانان و شهروندان را بیشتر به مسابقه‌های ورزشی جلب نماییم. در عرفیت میگویند ورزش گروی سلامتی بوده برای آب و تاب بدن و طرز حیاتی سالم ضرور است. این است که طرز حیاتی سالم را روز از روز بیشتر ترغیب و تشویق می نمایند. با مقصد شناس شدن از شرط و شرایط و فعالیت انشاطهای ساحه ورزش، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به چند از مؤسسه های این ساحه رفت. از جمله رئیس شهر پنجکند به مؤسسه دولتی کالج آموزگاری شهر پنجکند رفته از ورزشگاه این مؤسسه تعلیمی دیدن کرد. پس از شناسایی رهبریتی مؤسسه وابسته به کمبودی‌های جای داشته وظیفه گذاری کرده شد. اینچنین برای تازگی و آبادانی و رنگ‌آوری گرد و اطراف میدانچه ورزشی و صحن کالج مسئولین دستورها گرفتند. اینچنین رئیس شهر پنجکند از وضع امروزه ورزشگاه محلی واقع در محله سوزنگران دیدن کرده جهت تعمیر و ترمیم و آبادانی اینجا به شخصان مسئول سپارش ها داد. تاکید گردید که در مهلت کوتاه این موضع باید آباد و سبزگردانی کرده شود. در ادامه سفر کاری رهبریت مقامات محلی از قصر پهلوانان سوختی و ورزشگاه مرکزی شهر دیدن نمود. تاکید شد که در پرتو دستور و سپارش‌های سروری دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان کارهای آبادانی و سازندگی و بنیادکاری وسعت می‌یابند. با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند سهم صاحبکاران خیرخواهان در رشد ساحه ورزش نظررس است. با تشبث و مبلغ گذاری آنها در شهر و دهات پنجکند ده‌ها تالار و میدانچه‌های ورزشی افتتاح می‌یابند و ورزشکاران جوان پس از تمرین و مشق‌های پای در هم می‌توانند در مسابقه‌های گوناگون فعالانه شرکت ورزیده در آینده همچون ورزشکاری نامی معرفی شده پرچم ملت تاجیک را در بین دیگر دولت‌ها بالا برداشته نامبرداری دولت کردند. زیرا ورزش و برگزاری مسابقه‌های گوناگون واسطه به هم پیوستن خلق و ملت‌های گوناگون در حیات انسان میباشد. میگویند که ورزش گروی سلامتی بوده شخصی به آن مشغول شونده همیشه سالم و بردم میماند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت با ورزشکاران تاکید نمود که مقامات محلی منبع نیز با مقصد رشد و پیشرفت ساحه ورزش جلب وسیع عامه به ورزش عمومی گردانی آن سالم گردانی و تربیت جسم و روحی سالم تدبیرهای مؤثر را عملی می‌گرداند. گزارش معین ساعت ملایوه و اسماعیل جان خولف. برنامه را ادامه می‌دهیم. با مقصد شناسایی برافت کارهای آبادانی، فعالیت صاحبکاری و دیگر مسائل رشد دهات، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی سوجینه سفر کاری انجام داد. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه.
раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари кории хеш аз ҷамоати деҳоти Соҷина бо фаъолияти як қатор соҳибкорон ва кишоварзон ошно гардид. Аз ҷумла сокини деҳаи Навбаҳор Абдуғанӣ Ҳамроев як сардхонаро барои нигаҳдории меваҷот аз ҷумла себ дар фасли зимистон омода намудааст. ӯ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дод ки бо меваҳои захиравии хеш метавонад аҳолиро бо чунин меваҳои тару тоза таъмин намояд ва дастраси харидорон гардонад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар рафти сафари кории хеш аз корхонаи истеҳсоли қуму шағал ки бо маром идома дошт дида намуд. инҷо соҳибкор Рустам Наҷмиддинов иттилоъ дод ки барои сохтумончиён оиди таъмини қуму шағал кӯшиш доранд ки сари вақт талаботи онҳоро қонеъ гардонанд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Салмон Бинокор низ истеҳсоли шифр низ хуб ба роҳ монда шудааст. аллакай харидорони зиёде дорад, зеро он бо сифати хуб ва нархи дастрас омода мегардад. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари кории хеш аз сохтумони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69 дида намуда дастур дод ки он бо сифати аъло ва дар муҳлати наздик ба истифода дода шавад. дар идомаи сафари кории хеш раиси шаҳри Панҷакент аз рафти зимистонгузаронӣ ва захираҳои маҳсулоти кишоварзии як қатор сокинони ҷамоати деҳоти Соҷина дида намуда изҳори қаноатмандӣ намуд ва дастур дод ки минбаъд низ роёндани ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ва захираи онро идома диҳанд. гузориши Майсара Тиллоева ва Исмоилҷон Холов. дар шаҳри Панҷакент ба рушди соҳибкорӣ ва дастгирии онҳое ки дар рушди иҷтимоии иқтисодии диёрамон саҳм мегузоранд диққати калон зоҳир гардида фаъолияти соҳибкорӣ таҳти назорату ғамхориҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. соҳибкорӣ дар рушди иқтисодии кишвар нақши муҳим мебозад. ин аст ки бо мақсади рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ баррасии масъалаҳои соҳа аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент чораҳои мушаххас андешида мешавад. аз ҷумла ҷаласаву шӯро мулоқоту суҳбатҳои озод доир гардида мушкилоту камбудиҳо дар доираи қонунҳои амалкунанда ҳал карда мешаванд. бо мақсади дастгирии соҳибкорон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо чанде аз соҳибкорони шаҳру деҳоти Панҷакент мулоқот доир намуд. зимни суҳбат онҳо аз ҳадафи таъсиси коргоҳу нуқта ва ё марказҳои савдову хизматрасонӣ ки дар арафаи 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд хоҳанд шуд ибрози андеша намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таъкид намуд ки бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ барои саноати кунунии кишвар аз ҷониби давлату ҳукумат мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент тадбирҳо андешида мешаванд. бо итминони комил гуфтан мумкин аст ки бо дастгириҳои давлат ва ҳукумат соҳибкорону саховатмандон соҳибкорӣ рушд карда диёрамон ободу зебо ва хуррам мегардад. соҳибкорон дар навбати худ дар раванди саноати кунунӣ бусуръат бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ иншооти иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ саҳми назаррас мегузоранд. тибқи маълумотҳо бо бунёди коргоҳу муассисаҳои иҷтимоӣ садҳо ҷойҳои кори доимӣ таъмин шуданд. воқеан имрӯз саҳми соҳибкорони ватанӣ дар таъсиси корхонаҳои саноатӣ ва пешбурди иқтисодиёти мамлакат таъсиси ҷойҳои нави корӣ аҳсану офарин хонда корҳои бунёдкориву созандагӣ аз тарафи онҳо рӯзторӯз вусъати тоза пайдо мекунад. умедворем ки соҳибкорон боз ҳам дар пешрафти кишвари азизамон саҳми арзанда мегузоранд. гузориши Муиниса Атамуллоева, Шоҳусайн Солеҳов. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомро тамошо мекунед. фаъолияти шӯрои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент аз рӯи натиҷаҳои соли 2025 таҳлилу баррасӣ гардида нақшаю вазифаҳо барои соли 2026 муайян шуданд. фаъолияти шӯрои ҷамъиятии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент аз рӯи ҷанбасти соли 2025 ва нақшаи вазифаҳо барои соли 2026 зимни ҷаласаи муштарак таҳлилу баррасӣ гардида қарорҳо қабул шуданд. кори ҷаласаи шӯрои шаҳрии ҳаракатро узви шӯро муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукрзода ҳусни оғоз бахшид.
و به حاضرین اطلاع داد که در اساس جدول تصدیق نموده رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و ایوی تاجیکستان رجب احمدزاده امروز در پنجکند جلسه شورا برگزار می شود. از روی مسئله یکم جلسه شورا راجع به فعالیت این حرکت جمعیتی، معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و ایوی تاجیکستان در شهر پنجکند عباس همراهزاده گزارش مفصل تحلیلی ارائه نمود. پیشوای ملت یک نکته دارند. در تاجیکستان دو مفهوم مقدس است: استقلالیت دولتی و وحدت ملی. شعار ما در همین جهت باید روانه گردد و خوشبختانه رسالت اساسی ما این پیش از همه ترغیب و تشویق دستاوردهای استقلالیت دولتی، وحدت ملی و هدایت مردم برای اجرای دستور سفارش‌های پیشوای ملت و استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باشد. راجع به مسئله دوم، ترغیب و تشویق نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده سخن گفت و از حاضرین دعوت نمود که در سمت آموزش و عملی سازی پیام پیشوای ملت سهم خویش را گذارند. بعضی سیاسی امروزی جهان آن واقعه رویدادهایی که در همون شب و روز رویدادهای سلسله و ما و شما شاهد هستیم بار دیگر نشان می‌دهد که در همه دور و زمان، در همه دولت‌ها و مملکت‌ها در جامعه امروزه در جای اول می‌ایستد این صلح و تیجی و آسودگی، وحدت و همدیگر فهمی. در هر آن جایی که صلح هست، وحدت از خارج جمعی است و در آنجا مردم از پس پیشوای معظم ملتشان می‌روند، در آنجا خیر و برکت است، در آنجا آبادانی و آسودگی است. وابسته به مسئله های یکم و دوم روزنامه جلسه، رئیس تشکیلات ابتدایی شورای حرکت وحدت ملی و ایوی تاجیکستان در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند فاطمه سراجزاده، رئیس بخش پنجکندی اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده اظهار داشتند که استقلالیت دولتی و وحدت ملی نعمت‌های بی‌بها برای مردم تاجیک است. اشتراکچیان جلسه نقشه کاری شورای شهری حرکت را برای سال 2026 تصدیق نموده از روی مسئله های محاکمه شده قرارهای داغدار قبول گردید. در پایان جلسه معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده بار دیگر اظهار داشت که ما باید همچون فعالان حرکت جمعیتی وحدت ملی و ایوی تاجیکستان تمام جهد و تلاش های خویش را در سمت اجرای دستور و سفارش ها نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، هدایت های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و دستورهای رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده روانه نموده جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس در همه ساحه‌ها استقبال می‌گیریم. گزارش دلشاد حلیمова و اسماعیل جان خالف. ادامه برنامه مطابق نقشه کارهای ترغیباتی پروکراتوری شهری پنجکند از طرف کارمندان آن ملاقات و صحبت‌ها جهت آموزش و عملی ساختن نشاندادهای پیام سروری دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. متوجه باشید با ادامه این موضوع. مطابق نقشه های تبلیغاتی پروکراتوری شهری پنجکند سلسله ملاقات و صحبت ها با ساکنان کارخانه و مؤسسه ها، جماعت های دیهات و محله های شهر وابسته به آموزش، ترغیب و تشویق و مورد عمل قرار دادن پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که سنه 16 دکبر سال 2025 به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه کرده بودند با مرام ادامه دارد. یاردمچی پروکرور شهر پنجکند نظر خوشنود با ساکنان جماعت دیهات خرمی شهر پنجکند وابسته به تبلیغ پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک ملاقات خیلی سودمند انجام داد.
ضمن این ملاقات یاردمچی پروکورور شهر پنجکن نظرов خشنود به ساکنان جماعت دهاتی خرمی اطلاع داد که سنه 16 دکبر سال 2025 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت پیام نوبتی خویش را ارائه نمودند. در این پیام اساساً نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان دوام 10 سال آخر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته برای سال 2026 بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه ها و سفارش های مشخص گذاشته شد. در جریان این ملاقات از طرف نماینده پروکورور شهر پنجکن از رهبریت جماعت دهاتی خرمی، فعالان و مردم این دیار دعوت به عمل آورده شد که آنها باید متن پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را همطرفه آموزند. در آموزش و تطبیق آن سهم ارزنده گذاشته. در زمینه این پیام باید برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، خودشناسی ملی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مشخص اندیشند. رهبریت جماعت دهاتی خرمی برای برگزاری چنین یک ملاقات سودمند شرح و ایضاح محتوای پیام سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به رهبریت پروکورور شهر پنجکن منتداری بیان نموده همزمان تاکید گردید که در زمینه نشاندادهای این پیام فعالیت جماعت دهاتی خرمی در سال فرخنده جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باز هم گسترش می‌یابد. گزارش عباس همراساده و طلبشاه توشیف. тавре хабарнигори телевизиони 7 ситораи шаҳри хуҷанд иттилоъ медиҳад аз оғози соли 2026 арзиши ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон дар муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ боло меравад. дилраво сатторова сармутахассис шӯъбаи таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии риёсати маорифи вилоят. дар миқёси вилоят 307 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ фаъолият менамоянд ки дар он 51983 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ҳамчунин дар назди 734 муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияи вилоят 1257 гурӯҳҳои марказҳои инкишофи кӯдак таъсис дода шудааст ки дар он 27098 нафар кӯдакони синни 6 сола ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. фарогирии кӯдакон дар миқёси вилоят ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ 19.3% ташкил медиҳад, бо назардошти кӯдакони маркази инкишофи кӯдак 29.4% ташкил медиҳад. аз 1 январи соли 2026 нишондиҳанда барои ҳисобҳо 78 сомонӣ муқаррар гардид. мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои давлатии таълимии томактабӣ шаҳру ноҳияҳои хуҷанд, истарафшан, кони бодом, бӯстон, бобоҷон ғафуров, ҷаббор расулов ва спитамен ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне 156 сомонӣ. дар шаҳру ноҳияҳои исфара, гулистон, панҷакент, зафаробод, деваштиҷ 1.5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне 117 сомонӣ. дар шаҳру ноҳияҳои ашт, айнӣ, масчо, кӯҳистони масчо, истиқлол ва шаҳристон нишондиҳанда яъне 78 сомонӣ муқаррар карда шудааст. дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ низ ҳастанд ки бо хоҳиши волидайн барои омӯзиши фанҳои амиқи русӣ, англисӣ низ бо хоҳиши падару модарон, кумитаи падару модарон иловапулӣ барои омӯзиши анмин фанҳои забони русӣ ва забони англисӣ низ ба роҳ монда мешавад. роҳбарият ва кормандони ширкати садо ва симо дар шаҳри панҷакент ба рӯзноманигорӣ шинохта роҳбари дафтари матбуоти раиси шаҳри панҷакент
турдибой солеҳзода бинобар даргузашти модараш ҳамдардӣ ва тасаллият баён менамоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо чун ҳамешагӣ саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.